parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise hakakamra kabashispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo kum kajingya le kai kemen halor kajingya lenti sakasnem jubilee jong nong tulu mathan presbytery kabahap hari boy sinan kabadai ru kasnem kabaki presbytery hakni kasinan kirakhe ya kasnem jubilee rupa kajingya seng kenthai jong nong tulu mathan presbytery hakni kasnem kila pelong ya kijing sakri pensa jingkan mau kum kajingya shimenta hakajing rakhe jong presbytery ya kasnem jubilee Nalor kijing sakri blay hayeng mani jong balang presbyterian maulong kabadi balang kabla pelong ya kajing seng presbytery ba arpusan kinong kit kam bat kinong ilam kajing seng kenthai ringkat lang bat ki delicate kibla alej banishimata ha kani kajing seng presbytery ha kajing senran lang upastor NW Marsing ban pelong ya kijing le kai ba per kum kajing sung tanat lang badru kajing penher ya kabalun ki drama lingkon kajing od yau ke jubilee kijing ruai kajing le kai siat num kajing ilak kai mau poin bat kiwei ya kani kajing ilak kai bat kajing pelong ya kijing sakri blai kajing seng kenthai nong tulu mathan presbytery la pelong ha kajing alam jong kong tuanda shela kum ka chairperson ka kong marvelous kamdai kum ka secretary da kajing senralang jong kiwei ki nong kit kam bat ki nong alam jong kajing seng kenthai ka nong tulu mathan presbytery Kum kedak kajing rakhe ya ka silver jubilee ka je sangkan thai nong tlu mathan presbytery ka od uniu ke belong kedak kajing le kemen ha kene kajing rakhe arpusan snem
kum kadak jong ke jingkemen Karma. ka bakadu ka program jong ke jingpli kalong ngin penher ya kene ka balun ka ba ubleiru un yo I ka khet ke snai ke jong namar kata ka karteng ka jong ubleu kupa ubleu khun ubleu man sem khoi ngin penher ya kene ka balun kum kadak jong ka jingjop ya ka jingai lenti ka ba arpusan snem ka jong ka bat haga juga por ublei un kemi bat unang yalam leng baki snem ki badan sa pementa ngan ot ya une utulai bat kene ka balun kan kiu Tim. sejrong bat ini ya tap ketek ke jong ublei bang ublei ukun ublei bersih kalau lembaga punya biasa kentai dan pemakan presbytery hak edukasi dan syai dan jubili arpusan Islam jong kasidat kejong paro hati presbytery jong nabi lekah halakat taru Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai